Karat laban sport social and cultural organization hakasing sajan kalapan kup burom hadu arspa khandai phulangut kisamna puli bapas baha hakakerdan puli kelas 10 ber kelas 12 ki badai kinong shnong jaga Shillong South constituency. Tambagan ya gajing penkup burom kabakun thop ya gajing sam hadu saupu art le ki laptop kamdei ya ki top 10 mereka di kerpang ya ki samna puli ki bapas baha ki badai na ki longgieng ki baduk kumju kitu ki ba kershan hi daradi yaladi. Hagan ni kejing penkup buram nadan langru menteri barem ka Sarkar Jela Amnas Chaudhary kumu sembut kongsan badu ba sambor shulai bade MLA kathan bat president ko organization kumu kongsan. A huge round of applause for Mr. Dayo Paya Nongpyo. Ms. Jyoti Kumari, Mr. Karthik Gupta, please be ready. Students bon chakman aki exams ki prepare na do ki SSLC, HSSLC, ICSE, CBSE, 10, 12 berkumtar ter. Tega kasnem ke arpo, la arpo snem mencu apa kena tega kasnem ke arpo bangi, yai biteng ban, I mean sim ban kuburom yaki samla puli kan teba senrang, badru ngilabu ru yaki special categories ka bangi kuburom ru yaki tu ki samla kan teba senrang ki baron ke tiduna ki department, badru ki ba dei ki pur gitu ki bala no ya ka puli jing puli na daw jo jing duk jing kelu aye kumla kerjaan sune baru gitu ki BPL student bagi ong gitu ki samla puli kan teba senrang ki ba duk ki ba kerdu bala ayap no pa kami kacu treble lah kacu cimbrio klem tuition kali bani Arab yang kami cecaka sejan cecaka tray but somehow klem tuition kami daga jengor hublis somehow ki pass first division di pass second division tinggi semua daga komiti na organisation ki kamlong dise banai ban encourage ciki dan terlalu pass agak third division second division lu ni berkubrom yaki pada hakada kanti manus nem kadon ba sepoi saus pa sampau lais pa propo manus nem gidan arts pa dai pulai kemun ki kelas 10 but 12 boys and girls hakin di arpo tu lagi sedem kam ka bang suya ya simjing khain malumala kalau along kumba 10,000 ngut ye hapo na konsumsi gila yo ban ai kan ka award lagi ban berkuburan I mean sim lagi ban encourage